Veliki pozdrav svima ljudi, vraćam na video na kanalu. Danas da vam kažem neke novosti. Znači, kao što ste mogli vidjeti u komentarima zadnja, nemam pojma, možda 2 klipa, 3. Sam rekao da ću vjerovatno prestanem da snimam na YouTube. Jednostavno motivaciju nisam imao, želju nisam imao i podrška je stvarno za 1800 subscribera po 100 pregleda, realno očajna. Ali, šta sam odlučio ljudi, ipak neću prestati. Znači, to nema veze, kad imam vremena vjerojatno ću snimati. I šta se dešava, znači ime ću promijeniti u nepoznati, znači samo nepoznati. Zašto, znači ne pitajte me, ni ja ne znam brate, to ime smislio sam prije 3 minuta, znači sija sam za kompjuter, puštio muziku i rekao mogao bi se zvat nepoznat, ajde neka ga. Tako da ako neko zna možda ima li neko pravo na to ime ili nešto, nemam pojma, pošto sam vidio ima nekih filmova, nešto što se tiče kanala, vala nema sad neki kanal, nešto veći, tako da vjerovatno ću promijeniti ime u nepoznati, jer mislim, svi kao kažu ime stavi kao da asocira na content kanala, ali ono nepoznati sine ne znaš ni šta je, ni ništa, da uđi, vidi šta je, to je to. Tako da nastavit ću vjerojatno sa ovim, otvorio sam novi kanal, tačnije nastavio sam na starom kanalu gdje sam snimao Clash Royale, link ćete imati u deskripciji, tako da posjetite ako želite da gledate malo igrice. I eto ono ljudi, to je to. Znači neću prestati od ponedeljka, znači do ponedeljka klipova neće biti. Od ponedeljka, sad ću vam reći koji je to. Ponedeljak 12. Znači od 12. nastavljamo sa snimanjem. I u stvari možda izađe u subotu, eto čisto da ono sad ne izgubim baš toliko sad aktivnost da ne bude niko. Ali mislim da neće, znači evo možda izbacim u petak ili subotu jedan klip. I onda ću za vikend da se potrudim napravim što više klipova i da ih uploadujem. I onda samo da vam izbacam da imate da gledate i to je to. Tako da eto ljudi, znači još jednom imate link gaming kanala u deskripciji. Posjetite ako volite gledate Clash Royale, bit će i Last Battleground, bit će i nemam pojma koje igrice koje vi predložite. Tako da eto ljudi, hvala vam puno na podršci. I neću prestati da snimam, jebi ga, neko se možda ponadao, neko nije, ali to je to. Hvala još svima, znači koji me podržavaju. Nastavljam zbog vas. Ime mijenjam, vjerovatno se nekima neće svidjeti, ali ono šta da radimo, neka ide ga sad. Tako da ljudi, to je to, da ja puno ne držim, možete ostatku dana i veliki pozdrav od mene, ćao!